Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fassalaan kana igaw na nyaway yarilimba nasisa na batang kalim na nakana sipi Aisyah nakana sipi Aisyah radhiyallahu anhu mempo riballaku tindrim battumai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumairo mempo kamari tugun nagauku punna bantu imai mamin tingana nakana mamin pomokori batin hukum mamin pomona tusuk mamai matin rotumingara mapalungan ribonggangku naku purusuk mojanggo naku boya amma uwan naku gapa amma salapallah warakna nakana mopa maiku membani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ampinari ummakna yang dedek mapa sampakabadi kiate kaki manggau kamparalu satunggu-tunggu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamati ya Rasulullah nataina mona bikam makunu mera mo mamati mijekne mata kumana undirupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambang kami tinronaku kana moya Rasulullah apa kami nama sarama pandisin bitumati anakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya kami nama sarama pandisin bitumati ya uruni eran nama lampari balakna nama mina wangasemo anakna angkana uwaw manggeku uwaw manrongku inake masimpung mamaku sirapi takadang na iya kusumbanaya tenang kutini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamati ya Rasulullah nakana anaka uwaw manrongku napunna anaka mante nakana androna manggena uwaw anakku ya todong pole kami nama sarama pandrisik ditumati ya uruni panaun namuri kali bunga nani tambungi mo buttana mamalian ngasim mo bija-bija na asin nanani papisuna amori Allah Ta'ala siagaan amalana
Iname mancinikan nakandeng arima beru wapasan ngalin napatini rahasia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamati ya Rasulullah. Napunna anani je'ne motu mate anani panili ngasem moto penari kalid namakundari mimasardu dusandrana angkana. Wow ari-ari lalu ipalilit tope kumapa disinduduiku sandrim batenana alla nyawaku malaikal mauti. Napunna nitiriki mujeknet tumate amakundare mipole nyawaya angkana jeknet dingin-dingin lalu tiriki yang mabamban duduiku sandrim batena masuru nyawaku. Napunna ni sosoro motu mate amakundare mipole angkana hari-hari lalu ibatenu asosoro kama pandrin sinduduiku sandrin batena na alla nyawaku malaikan mauti. Apa mau kiparei mangkitan nata babambam pepek nanaraka intin sambayam pantuki lili yang patisangka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamati ya Rasulullah. Napunna le mbak moni jekne nani pamange mori pandroko nanakana monya wana tumate atea sama korolom tongko kirupang kuna kucini sairolom bonena balakku bija-bijanku. Ya mami anne Allah nakale bangkang kucini napunna alani eram maklam patu mate anakana mopole nyawana tumatea. Dia lano ko karu-karu iya eran laku pilang irisa irolong bonena balangku bija-bijanku. Wow anakku iya mami anne Allah anakane bangkang kulang irisa drama. Maka bagi kidong kokam keansung balik pada taring kapamaris katalong-long laki batui. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamati ya Rasulullah. Nakana mopole nyawana tumate o ikaw nga singke nante lang ko kabeling-beling irinino nakare-kare na irino inakke mo alerapan nanubaku ndrikalen uchini mainak kini erang ni pinawan natang ni erang nga dosa kuman na sendre.
Napun nalik mbak manitambungi butana mamalianga semua tumati tumatarawanganaka namunyawana tumatian. Oh ikaw kinang iajiannya Allah aku nundranginu kalupay jasalang. Oh ikaw ngasih warisik kumajai siapa pakupilarian kumanggaukan lalu ko pare mabaji landri inakke tiakolan rerijung nupasayu risating japun nanisayu taasaya sambayanta. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah. Kupilari yang ko manggaukan lawa ko pare mabaji landri inai kesurupang ngajian lalu Al-Qur'anam papanak doangan lalu asyaga ampasidaka Allah tiak lalu ko kalupai ada sinaku salamat jari lampangku. Kaulangin parijun tau cuci parisating janabat sumangirita balik nanyawana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah. Pesanaan kana imapan disikari tumate yang kana ria disikaya iya namo tau mapan disik ditumate masar dudu pan disikna nana leleng tope nana pui baju nana temperupan nana tumbung barang salamang itu mangale apa kenana ewa karain nana kana nabi sallallahu alaihi wasallam Sambayan tapuasa tasakat tapasidakat iya dian tua pak niat kalabirang qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah. Iya namo tau kematian nana lengi pakaian nana lengi timungan nana disangge sarang siapa apa nana bumbu kai lamun nari papare kiri Allah Ta'ala bala neraka. Sanjay anun nage sangge sarakana dosa salam ina tumammuno anambe 70 tan diterima tongannya ya malaan dari Allah Ta'ala. Angin nama makin nama saroni kira-kira di al-maribuku anasikum tumalaika ambonina langit 7 lonjok nama sumpah ngasiri iya Nakal
tu pandritaya naya barambaran niya karibonto niya karitamparang tae na bayana baram-baran niya sakka nakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah nasikum tumalaika bonena langit tujuan jana masum pada sengir iya nani ukir mori malaika ikiraman katibina gauna antu si cokko Allah poi kodina napun nasallam membani muri kubur nama solar mi iya namutawang kek gitu penalan rika matian nanikan irian disika suruh gading cuborito delino kekerandin nekira pandin nelak lampat karesoang qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah tahu anak-anak Adam nama sendrenya semua bija-bija nama pirawan pita dunia min malaikat maut menten ritimungan nabalaka angkana mangapai numapirau numapito toto nuka kapiuru nade nuka nania ijadalena Untuing tampi solai aja marropan jarrekin tabala mulai nimpuan sambayanta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah kung arikaw na punalan riinan kinumapiraw numapitaw toto inagkiam niatan na ton ya Allah ta'ala kanasuro na punalan ritumati numapiraw numapitaw toto kamatay ang turi bicara na Allah ta'ala numapiraw lang rin apagkamatino ikaw antusalang kualiton jinyawano sambayang tak bayang ruway na tak bayang isendra suruga sendra naun rinaraka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah nakana pagi abulay sarahmatullahi antum apito toto harang tamangnya apa ini rai tumate ana iyalah beri kisah berkakanakan Allah ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisabin bantuan manisari Allah ta'ala balasana baraka antutan kira-kira jahina sambayang